I tōna tīmatanga e whitu tau ki muri e rua noi ho ngā marae I whai wāhi ki te hui hā kinekina a ngā marae o Tūrangi. Hioi I nai nei kua tupu tērā ki te 16 marae me te 3 mano tāngata. Me te mea kua kirihime te anō. Koe nei te rā tuatahi o te hui hā kinakina. A ngā marae o Tūrangi, he hui hei whiri I te taura here whanaunga I waenga I ngā uri. Pēnei ia Ben Ellis, kua hoki mai I Ahitereiria. We always make sure we don't book our tickets until we find out what date the powers are going to be on, and we always stick around for it. E oi e hara I te mea ko Ben anake te uri kei pāmamao e noho ana. Kei Ahitereiria hoki a Ashley Quinlan e whakangungu ana mo te tīma pāwhutu pōro o taua whenua. When I come back to New Zealand, it's more about having fun and playing with the family. Ia tau, koera te ahua. Ke te hoki mai, ke te nui ake rātau e hoki mai nei ki te kāinga. He pērā rawa te nui haere o tēnei kaupapa, ka tīmata ngā whakariterite mō te rā hānuere I tēnei nā. Me te aha e whātekau mano tāra, te nui o ngā moni āwhina I tēnei kaupapa. It's just awesome to catch up with a lot of people. You've got 2 days of a lot of sport, and it's not just for adults, it's for kids as well, and that just brings everyone together. Ki ngi kiri ona, te karere.